Marko Aleksić, istoričar i čovjek koga poznajemo iz serije o srpskim srednjovekovnim junacima, bio je već u Smederevu, trebalo bi da bude emitovana epizoda upravo o smederevskom despotu Đura Đubrankoviću, a večeras ovde u Smederevu na promociji knjige Srpski viteški kod, ali mnogo više od toga Marko ima još nekoliko velikih, hajde tako kažemo, nekoliko hit izdanja, Marko Kraljević, pa onda ovo što je izašlo u vreme koronavirusa, srpske zemlje, pre Nemanjića od 7. do 10. veka, nešto što je najčitanije sada. Treće izdanje, 8000 primjeraka, Laguna već izdala ove knjige. Marko, večeras predstavljamo vašu pređašnju knjigu Srpski viteški kod, ali i vaše celokupno delo. Hvala pre svega što ste ovde i dobrodošli još jednom da ste ovde vrlo čest gost u Smederevu. Da, hvala, pa meni je čast zapravo da sam ovde. Mislim, ne samo u Smederevu, a i u Smederevu svakako, ali i u ovom ambijentu koji je čudesan u stvari. I to je, u pravu ste rekli, današnji povod je naše priče Srpski viteški kod, dakle jedna velika tema, jedna možemo slobodno reći civilizacijska tema, jedno od ključnih obeležja evropske srednjevekovne tradicije, budući da je ta zapadna ili judeo-hrišćanska civilizacija danas globalna, dakle ona je na čitavoj našoj planeti. To su neki motivi koji su svima razumljivi i svima imponuju, jer viteštvo sa sobom nosi i neke moralne, etičke poruke. I eto, kažem, naše danas i dužnost i zadovoljstvo da pričamo o srpskom viteštvu. Ono što je mene posebno zaintrigiralo uz pre svega saznanje da ste napisali vašu uže stručnu knjigu o mačevima u jugoistočnoj Evropi, da ste i najveći poznavalac te tematike. Upravo ova dimenzija srpskog viteškog koda, ne samo način odevanja, ne samo način ponašanja, način života, već i način razmišljanja, ona moralna i duhovna dimenzija koja je jako važna, posebno za Srbiju današnjeg doba koja je izgubila sve te moralne i etičke dimenzije, ako se slažete. Tako da mi je to jako važno da vam kažete i da našim gledalcima nešto prozborite o tome. Da, pa upravo ste, to je suština viteštva. Dakle, viteštvo je jedan širok pojam, on simbolizuje i opšte ljudske vrednosti, simbolizuje i ratništvo i hrabrost, ali suština viteštva su duhovne vrednosti, tako je ono razumevano i u srednjem veku i tako ga treba i danas shvatati. To su ljudske vrednosti i to je, mi imamo tu sreću da je u našoj tradiciji su one izuzetne i posebne, one su imale svoj razvoj, kao i svaki istorijski fenomen, jer vidite što je trajalo vekovima. Kod nas je ono imalo različite, kažem, razvoje. Jedan od ključnih tačaka je bila Kosovska bitka i to jedno vezivanje baš za te duhovne vrednosti. Takođe i u doba Đurđa Brankovića je zanimljivo da je u tim kritičnim trenucima, kada različite zajednice različito reaguju, srpska zajednica je reagovala izuzetno. Dakle, ona je bila potpuno svesna tih vrhunskih vrednosti, ponašala se na jednom vrhunskom nivou, možemo reći, čak i bila toliko dosledna da je odbila Firentijsku uniju, za razliku, na primer, od vizantijskog cara tog vremena koji je to prihvatio, dakle, odrekao se nekih načela. To govori o svesti koju su imali naši ljudi, naši preci, možemo reći, o tim vrednostima, a viteštvo naše je posebno važno, ono se razvilo i kasnije, i ono je jedno obeležje naše kulture. Mi smo izrazito ratnička tradicija, izrazito. Dakle, naši prostori su sudbinski vezani za ratništvo, prosto se radi pre svega ovaj Dunav gde se sad nalazimo, on je vekovima bio granica između antičkog i varvarskog sveta. Dakle, granica vojnih borbi. Ovde je i Via Militaris ovde prolazio, dakle drumovi koji su takođe strateški ključni koridori uopšte u ljudskoj civilizaciji i naša je sudbina da smo bili vezani za ratništvo. Iz tog ratništva je proisteklo viteštvo. Ono što je osobeno srpsko viteštvo, to je da je ono nije bilo elitno, nije bilo privilegija samo odabranih, kao što je bilo u zapadnoj Evropi, već je bilo dostupno svima. To je jedno važno obeležje srpskog viteštva, koje je od
od doba Kosovske bitke može da se prati i da se prepoznaje u našoj tradiciji i ono i danas može da se prati, njoj dugujemo i ta čudesna te podvige ratništva i viteštva, na primjer iz Prvog svetskog rata i to učestvovanje i žena gde vidimo tu jednu raskoš zapravo viteške tradicije. To su najveće ratnice sveta. Dakle, mi imamo Milunka Savić, na primjer, i njene druge takođe ratnice Srpkinje koje su učestvovali u tom Prvom svetskom ratu. To je fenomen koga nemate tako izraženo i tako razvijenog u drugim sredinama. To je opet jedan samo pokazatelj koliko je naša viteška tradicija bogata i raskošna. Dakle, žene vitezovi. Između ostalog, da, i to je jedna ogromna, kažem, tradicija i blago, ali ja koristim to da bi pokazao koliko je sama tradicija naša ratnička i viteška široka i velika. Dakle, ona nema tih problema, tih dilema, kao na primjer, evo uzmimo Jelenu Lazarević koja je bila savremenica Đurđa Brankovića, a savremenica je njena bila i Jovanka Orleanka. To je simbol ženskog viteštva na zapadu, jedna devojčica koja je stradala u najgorim mogućim okolnostima i mukama na zapadu, a njena savremenica Jelena je ovde ostvarena ličnost i ona je doživjela duboku starost i bavila se i poslovima ratništva i ratovanja i viteštva i posjedovala je po svemu sudeći delove viteške opreme i pod staro se posvetila tim duhovnim borbama i dilemama. Dakle, jedan pravi viteški život koje ona mogla da ostvari u ovoj sredini i pripadala je do kraja, dakle, u svom testamentu, iako je provela najveći deo života u latinskoj sredini u Primorju, se potpisuje kao ćerka kneza Lazara, dakle, odana do kraja svom narodu i svojoj tradiciji. Postavit ću vam samo dva pitanja koje ne bih želeo da vam postavim i ne bih želeo da opterećujem ovu trvinu koja je posvećena vašoj knjizi Srpski viteški kod, a tiče se vaše dve knjige, ove poslednje Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka i Marko Kraljević. Kratka su pitanja, ali vrlo intrigantna. I laička i stručna javnost se zatalasala nakon izlaska ove knjige Srpske zemlje pre Nemanjića od 7. do 10. veka. U čemu je problem? Da, pa to nije, da, ne bi ja to doživio kao problem, prosto to je moj bio motiv da pre svega napišem knjigu o nečemu što privlači našu pažnju. Ne samo da privlači pažnju, nego i izaziva i polemike i to je jedna okolnost u kojoj se mi nalazimo. Međutim, moja ideja bila da nauka, pruži nova saznanja, da pruži i jednu satisfakciju toj jednoj našoj velikoj radoznalosti i potrebi da saznamo o našoj istoriji iz tih razdoblja. Radi se zaista o epohi koja je važna, koja je u Evropi takođe posebno istražena i u njoj su se odigrali neki od ključnih događaja za Evropu. Tada je na ruševinama jednog antičkog sveta počela da izrasta Evropa kakvu danas prepoznajemo. To je doba i osvajanja Karla Velikog, početaka prvih pohoda Vikinga, na primer, prvih vekova Islama. To su sve događaji koji su se preplitali u tom razdoblju, odigravali, preplitali i na našem prostoru, a koji obeležavaju današnju istoriju, današnju Evropu i današnji svet, kako danas poznajemo. Poslednje pitanje je vezano za Marka Kraljevića, da li je bio junak, kako ga mi poznajemo u našim idealizovanim, romantizovanim predstavama iz lektire, školske lektire ili samo turski vazal. Čini mi se da ga vi revitalizujete. Pa, to je isto jedan naučni pristup. Dakle, tu nema nekog ličnog stava. To su objektivne naučne činjenice, one su, kažem, i verifikovane. Knjiga je dobila pozitivne stručne prikaze u našim vodećim naučnim časopisima. Ono što, naravno, postoji jedna umetnička percepcija, jedan umetnički doživljaj, epski doživljaj, to je jedan svet epske tradicije u koji smo se svi mi, pretpostavljam, zaljubili još kao deca. Međutim, to je umetnost, to je ep, on ne mora biti
isključivo faktografski vezan za istorijske činjenice, mada mu jeste inspiracija istiniti istorijski događaj, a s druge strane istorija nam pomaže da prepoznamo prave događaje, dakle, taj jedan niz događaja i ličnosti i karaktera koji su se odvijeli u to vreme. Činjenica da novija naučna istraživanja pokazuju da Marko Kraljević nije bio samo turski vazal, da se on veći deo svoje samostalne vladavine zapravo borio protiv Turaka. To je nešto što nismo znali. Meni je drago da je u mojoj knjizi taj jedan podatak uveden u našu stručnu i širu javnost. Inače, to je jedno istraživanje koje je profesor Petrovski iz Skoplja sproveo i pokazalo se da je u pravu. Dakle, 1385. godine on tek postaje turski vazal, a 1371. posle Maričke bitke samostalno vlada posle pogibije svog oca Vukašina. Dakle, to su neki detalji, naravno i puno nekih drugih. Za mene lično je to uzbudljivo, jer to je jedan susret istorije i mita. To je nešto što je uzbudljivo. To je zapravo, to su neki od najvažnijih struktura ljudskog uma zapravo, koje su obeleže čitave ljudske tradicije. Dobroveče svima, hvala vam na dolasku i nekako verujemo da je upravo ovo mesto, Smederevska tvrđava, poslednji srpski srednjevekovni dvor, idealno mesto da se priča o srpskom viteštvu, da se predstavi knjiga Srpski viteški kod i da se ugosti autor tog dela, gospodin Marko Aleksić. Pozdravljam sve prisutne i gosta, ali sa nama pre svega direktor javnog preduzeća Smederevska tvrđava, Goran Jošić, koji će takođe pozdraviti našeg gosta. Izvolite. Možda ćemo se čuti i ovako, ali eto, tu je i tehnika. Hvala svima što ste došli, hvala na razumevanju što mediji moraju da odrade svoj posao, pa ste sačekali par minuta s tim izjavama. Marka Aleksića znamo sa medija, jako smo zahvalni što je našao malo vremena da dođe do nas. Govorili smo i sada i prethodnih puta kad god smo komunicirali o tome kako je važno popularisati i ovo naše mesto i celu priču o srpskom viteštvu, o srpskom viteškom kodu. Marko to posebno dobro radi, nebrojeni su pregledi njegovih izjava na tim društvenim mrežama i na internetu. Hvala mu, kažem, što je našao vremena i nama da se obrati. Sve ovo je trebalo da bude u sklopu onog, zato ja uzimam reč pre Marke, izvinjam se zbog toga, u sklopu celog onog projekta Bitka nacija i dolaska vitezova ovde u našu tvrđavu, jer je upravo Marko Aleksić njima konsultant svim tim reprezentacijama koji oklop da stave, kako izgleda oklop, koji je mač bio, kako je štit izgledao. I ja sam se to uverio kada smo imali to u maju prošle godine. Trebalo to da bude u maju ove godine i opet bi Marko bio tu sa nama. Međutim, zbog ove situacije oko korone, to je odloženo za septembar, javit ćemo naknade datume i bit ću slobodan da najavim tada, sada promovišemo Srpski viteški kod, a u septembru ćemo promovisati kapitalno delo Marka Aleksića o mačevima, kojima je on stekao slavu i van granica naše zemlje i po Evropi. Nismo Željka Pantića ni pitali, ali pitao sam ga ja sada, jer spreman je da se i on pridruži sa svojom radionicom tada kad bude to u septembru, tako da ćemo se ponovo videti u septembru. Hvala vam još jedno što ste došli i još ćemo da se čujemo. Evo, kao što reče direktor Smederevske tvrđave, Marka Aleksića znamo kao arheologa, kao autora značajne istorijske građe, ili kao neko ko vrlo uspešno popularizuje istoriju, a svoja znanja prezentuje na dopadljiv način. Na internetu, verovatno ste i videli, brojni su pregledi njegovih izlaganja, a posebno je bila zapažena njegova uloga stručnog konsultanta u dokumentarnoj seriji Srpski junaci srednjeg veka. U septembru ove godine nastavlja se emitovanje tog serijala i opet je stručni konsultant gospodin Marko Aleksić, s tim što se ovog puta snimalo i u Smederevskoj tvrđavi. Evo, Marko, da vas pitam, kakve iskustva nosite sa tog snimanja i da li je inspirativna Smederevska tvrđava? Da, hvala prvo na ovim lepim rečima i meni je čast da se nalazimo u ovom jednom čudesnom objektu i da pričamo o srpskom viteštvu. To su velike
velika tema i ovo je jedan objekat svetskog formata, možemo tako da kažemo, i značaja. Pa kažem, mi smo ovde snimali tu seriju Srpski junaci srednjeg veka, ovu drugu sezonu, i zaista meni je bilo posebno drago. Naravno, dolazio sam u Smederevo i ranije, međutim, imao sam tu privilegiju da upoznam na najbliži i najneposredniji mogući način ovaj objekat. Tako da ovo je nova sezona, novih 10 junaka, između ostalog i Đurađ Branković, i njemu su posvećene 2 epizode, dakle kao i Stefanu Lazareviću, to su najvažniji junaci u ovom drugom ciklusu. Prvo sam na brzinu listao da vidim da li ima slike vitezova, ali ima, posebno, govorit ćemo o nekima koji su me posebno okupili pažnju, ali sam naučio mnoge stvari, želeći da i dalje organizujemo te viteške turnire. Gutao sam, udubljivao se sve više šta Marko kaže o tome, pa sam saznao recimo kako se na češkom kaže vitez. Nećete verovati, vitez. Na nemačkom je naravno Ritter, na engleskom Knight, ali je zanimljivo da potiče od staroslovenske reči vidb, kao dobitak, pobjeda na nekom turniru ili kako već. Ali u početku sve to ima veze s konjima, pa se nazivaju kavaljeri, kabalero i kako već. Uopšte, te odgovore nam daje ova knjiga. Gde su koreni viteštva, šta je taj viteški kod? Da, ja bih rekao, to je važno pitanje. Uopšte, viteštvo je jedan važan fenomen. To je jedan od ključnih obeležja srednjevekovne evropske tradicije. To je jako važno. Ako znamo da je evropska tradicija ili zapadna tradicija danas globalna, dakle, ona je obeležje čitavog našeg sveta. Ključno, i to viteštvo ima jedno posebno mesto i poseban autoritet, možemo da kažemo, jer simbolizuje izuzetne ljudske osobine. I zato je važan ovaj početak, dakle, kako je nastalo viteštvo i koja je zapravo suština viteštva. Možemo da kažemo da je to pre svega ratništvo, dakle da je viteštvo proisteklo iz ideje junaka ratnika, i to nije slučajno zato što je junak ima te posebne osobine i on ima zbog toga i posebnu ulogu u društvu. Mi arheolozi znamo, ja ću možda sad, izvinjavam se, malo da biti opširniji, ali mislim da to meni je to jako zanimljiva tema. Pitanje junaka, jer vitez je jedna vrsta junaka u tom nekom razvoju, od praistorije do danas. To je zapravo pokušala je nauka da ustanovi koja je to najstarija priča ljudske civilizacije, ta priča svih priča koja se pričala u ono doba ili pevala pre, kada su ljudi nisu bili podeljeni toliko ni u narode ni po jezicima, i došli su do zaključka, komparativna mitologija, nauka koja to istražuje, došla do zaključka da je upravo taj najstariji narativni siže ljudske civilizacije priča o junaku i njegovom podvigu. I da gotovo da nema ljudske zajednice koja nema priču o svom junaku i o njegovom podvigu. To je važno jer to je ključna društvena uloga junaka, on je simbol pobede, uspeha, borbe i ostvarenja svojih ciljeva. To je suština ljudske zajednice. Vitez je ono što je revolucionarno za njega, to je ono što mu je donelo hrišćanstvo, to je ideja ravnopravnosti ljudi i solidarnosti. Dakle, ratnici su do tad, kao na primjer antički Ahil i na primjer ili Herkul, imali bujnu ratničku prirodu, dakle bili besprekorni ratnici, nepobedivi na bojnom polju, ali oni nisu imali moralne osobine svog karaktera ili su, dakle, oni su mogli da čine šta im je volja, oni su bili ratne mašine, nazovimo to tako, na primjer Ahil kako mrcvari mrtvo telo Hektorovo, dakle najvećeg trojanskog junaka, kako opisuje Homer, na užas ne samo Trojanaca koji to gledaju sa bedema svog utvrđenja, nego i na užas svojih saboraca koji vide da se radi o čoveku koji ne može da kontroliše ni najjednostavnije svoje ponašanja. Ali je on na bojnom polju imao apsolutni autoritet i zapamćen u ljudskoj istoriji kao jedan od najslavnijih ratnika antičkog sveta. Za razliku od tog koncepta ratnika, vitez je nešto sasvim drugo.
On je plemeniti čovek, on je čovek koji štiti nejake i koji je dao svoj zavet i koji je posvetio svoj život duhovnim vrednostima. Pa to je možda i jeste ključna razlika između viteza i nasilnika. Dakle, obojica imaju fizičku snagu i ratničke sposobnosti besprekorne, ali vitez je taj koji ima i svoj moralni integritet i ima tu jednu osobinu svog karaktera. I to je možda obeležje viteštva, to je nešto što se formiralo u zapadnoj Evropi kroz jednu ideju Miles Christi, Hristovog ratnika, dakle, kroz hrišćanstvo, ali meni je jako drago da sam u ovoj knjizi pokazao da je ta ideja ratnika sa moralnim integritetom nije nastala na zapadu, već na istoku Evrope, u Vizantiji, i da ona proističe iz ideje svetih ratnika. To je nešto što mi jako dobro poznajemo u Srbiji, jer u svakoj našoj crkvi postoje freski svetih ratnika. Dakle, to su svetitelji koji su ratnici, koji imaju te ratničke atribute, ali su pre svega duhovne, njihova ključna obeleže su duhovna obeleže. To je suština viteštva i to je, kažem, vraćam se na to da je hrišćanstvo dalo tu jednu revoluciju, možemo reći, u ljudskoj civilizaciji, stvorilo je junaka koji ima plemenitost, što je bio ogroman preokret u ljudskoj, između ostalog, to je jedan od razloga povlačenja robovlasništva, na primjer, isto hrišćanstvo iz istog tog razloga doprinelo, prosto nije više bilo moguće opravdati nešto tako čudovišno, što je pre toga bilo jedino normalno. Dakle, društveno uređenje, kao što je robovlasništvo antičkog sveta, što često zaboravljamo. Dakle, eto, to je nešto, jedan primer uz pomoć koga mi možemo da dopremo do srži, između ostalog i na ovaj način, do srži viteštva. Viteške primere, nadam se da se čujemo, i vi nas podsjećate u knjizi da i kod nas nailazimo na viteške primere tog čojstva i junaštva, kada recimo Stefan Dečanski posle bitke kod Velbužda dostojanstveno pokopa svog protivnika Mihajla Šišmana, kneza cara Bugarskog. Dakle, nije samo nasilnik, već i vitez sa svojim atributima moralnosti. Kod njegovih, opet ja na svoju vodenicu i na te turnire koje volimo da viđamo ovde, već kod njegovog sina Dušana, cara Dušana našeg, nailazimo na prve turnire. Hvala vam na informaciji, nisam to znao, da su se ti turniri zvali Đostre, da su se održavali recimo u Kotoru, i to na dan Svetog Trifuna, na dan zaštitnika Kotora, znači gradskog sveca, pa onda opet malo etimologije reči turnir, turnare, što bi bilo okrenuti konja, jel da? To su neke zanimljive stvari koje saznajem. Ukoliko shvatimo da je bilo samo, dakle, da nije bilo samo viteških borbi, već na tim turnirima, već se tu pojavljuje i zabavljači posle bitaka, pojavljuju se svirači, pa čak i pozorišne trupe koje su bile po Srbiji, sa već formiranim oblikom pozorišta, sa publikumom koji sedi. Hoću da kažem da se viteštvo nije ograničavalo samo na surovu snagu, da se bijemo mačevima, ko je jači, nego da malo upotpunimo naš društveni život. Pored tih turnira, jako su mi zanimljivi fenomeni dvoboja, pa imamo u Stocu, to bi vas zamolio da prokomentarišete, ja ću pročitati imena svih učesnika dvoboja, u Radimlju kod Stoca i još zanimljiviji Stečak kod Drvenika, to je u Makarskom primorju, gde se vidi borba, gde je ostao zapis o dvoboju dva junaka, ne zaboravimo da je u Makarskom primorju, junaci su se zvali Dragutin Miletić i Dragomir Kostanić, kako lepa Hrvatska ima. Uz pozdrav mnogo poštovanim susedima, volio bi da to malo prokomentarišemo, te dvoboje i kako je to izgledalo. Da, pa evo da prvo krenemo od ovih Stečaka, pa onda da se vratimo i na te turnire, na svet turnira. Obe su to uzbudljive teme, meni je bilo jako uzbudljivo kad sam pisao, osim što mi je bilo naporno da radim, da, ali mi je bilo i uzbudljivo da saznajemo tim, jer to je nešto što je meni bilo mistično, uzbudljivo i pre nego što sam znao, dakle, pre nego što to je možda i obeleže, steci su jedna od možda ključnih
vizuelnih obeležja Balkana, tog epskog Balkana, tih naših epskih pesama, ta scena i ta materializacija događaja koji su eto na nekoj granici između stvarnosti i neke uzvišenosti i pogleda ka nebu, to neko obeležje i naših ljudi sa ovih predela. Ali kažem, dakle, motiv dvoboja, to je zanimljivo i dosta je važno. Ja nisam znao, ali iako sam se bavio stecima, veliki je broj predstava viteških dvoboja na stecima. Ne zaboravimo, to su spomenici kameni monoliti, ima ih preko 70.000 otkrivenih na prostoru otprilike koji obuhvata današnju Srbiju, delove današnje Srbije, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu celu, Dalmaciju, dakle, jedan prostor koji su u etničkom smislu zauzimali najpre Srbi u srednjem veku, datuju se od 12. do 15. 16. veka, najveći broj njih. Dakle, i tu je pronađen veliki broj predstava viteškog dvoboja, pa čak, što je meni bilo zanimljivo, budući da oni oslikavaju život daleko od prestonice i velikih gradova, dakle na selu ili u nekim recimo to zabačenijim delovima države, dakle, ne da su samo ti ratnici na konjima pa i u viteškoj opremi, ti crteži nam omogućavaju da to negde prepoznamo, nego se nalazi i ženska figura i to je dosta važno, jer ona je potpuno u kontekstu tog jednog, recimo, tog koncepta romantične ljubavi koja jeste važno obeležje evropske viteške tradicije, pa i to jedno svojstvo koje na prvi pogled ne bi možda pretpostavili u našoj sredini je bilo jako zastupljeno, između ostalog i taj stečak, ja se ne sjećam baš sad tih imena i tog lokaliteta, ali sam to istraživao, to evo sad kad pričamo, čak sam za literaturu proveravajući to je malo i turistički sad našminkano, izmenjeni su neki podaci, onda sam došao do podataka iz arhiva Hrvatskog ministarstva za kulturu, neobjavljenih, i tu sam onda crpeo sve te podatke, ne bi li rekonstruisao tu jednu zapravo ljubavnu priču koja je stavljena u neku, na primer, 15. 16. vek Balkana, tih nekih kamenitih predela, epskih, a taj stečak po predanju čuva grob i sećanje na taj dvoboj dva junaka za ruku jedne devojke. Dakle, to je važno zato što pokazuje prisustvo i tog svojstva viteške kulture u našoj tradiciji. Ja ne mislim da je to ključno svojstvo viteške kulture, ali je važno za nas jako i dragoceno zato što nam pokazuje svu raskoš viteške tradicije koja je postojala u našem srednjevekovnom društvu. Kažem, ključno obeležje viteške kulture mislim da postoje još važnija kad govorit ćemo o tome, o ženama, vitezovima u našoj tradiciji, to je nešto što je čudesno takođe, ali da se vratim i na ovu temu turnira, viteških turnira, to je takođe za mene bilo jako uzbudljivo, zato što sam otkrio da postoji čitav jedan rečnik termina viteškog borilišta, koji mi možemo danas da rekonstruišemo, a koje postoje u srednjevekovnoj Srbiji. Na koji način? Pa, između ostalog, u Evropi je deo viteške kulture, čitavog tog korpusa viteške kulture, su bili i viteški romani. Mi naravno znamo one najpoznatije iz ciklusa, iz arturijanskog ciklusa, dakle, to su različite epizode o kralju Arturu i vitezovima okruglog stola. Međutim, treba reći da je jedan od najvažnijih, ako ne i najvažniji viteški roman srednjevekovne Evrope, Tristan i Izolda, da je svakako prevod njegov postojao u Srbiji. Mi znamo za neke tragovi njegovi su sačuvani u Belorusiji, mislim i još neki drugi, zanimljivo čak iz te arturijanske legende, kao što su, na primer, naslovi Bovo od Antone, Lancelot, takođe i drugi viteški romani, Roman o Troji, Roman o Aleksandru i drugi naslovi, eto, koji su grasili police naših srednjevekovnih ljudi, pa sigurno i biblioteku ovde u Smederevu, u ovom ambijentu Vladarskog dvora.
to je jedna civilna, recimo svetovna, civilna literatura, zabavna, ali koja osvetljava svet tog doba i kažem, tu su u tim romanima su sačuvani termini kao što su, na primer, olimpijsko kolo ili tornahuse junaci, dakle, to su takođe i opisi tih turnira, đostra, da kažemo, dakle, i Mavro Orbin, dubrovački hroničar, navodi da su na dvoru cara Dušana organizovane đostre i bagorde, dakle đostre viteški dvoboj i bagorde bi bile viteške proslave, a ne pijanke kako je to nažalost prevedeno. Ali kažem, to su dakle neka obeležja viteške tradicije koje su, i kaže Mavro Orbin da i sam Dušan voleo da se sam ogleda u tim viteškim borbama. To je zanimljivo, to nas približava jednoj ideji tog ratnika viteza, vladara viteza, jedan ideal koji je postojao još od vremena Aleksandra Velikog i kome su težili evropski vladari i suvereni. Ono što je važno da kažemo, to je da su srpski vladari bili retki vladari koji su predvodili svoje vojske, dakle koji su jurišali na čelu juriša, do duše u toj viteškoj opremi, to je malo onda bilo lakše, ali su, da kažemo, eto, kad već se toga dodirujemo, da kažemo da je u vreme Dušana bio uveden, ako ne ranije, ali u svakom slučaju tada posvedočen rod teške konjice. To su ti pravi vitezovi. Dakle, to su oni vitezovi koji su vizualizovani najpre u, naravno, filmovima industriji zabave koji nam dolaze iz zapadnih zemalja. I ja imam najveći problem kad radim rekonstrukcije ili na bilo koji način, dakle, najviše sa crtačima ili sa nekim ko mora to da materializuje, da ga ubedim da su u Srbiji i srpski vitezovi bili upravo oni najbolji ili najgori, recimo to tako, najgora opcija koju biste poželjeli da vam se nađe sa druge strane bojnog polja, da su takvi bili naši vitezovi. To nije važno zbog nas, da bi se mi hvalili ili ne znam šta. To je važno zbog tih ljudi. Ti ljudi su bili izuzetni ljudi, bili su požrtvovani ljudi, to je bilo pitanje života i smrti, to je bilo pitanje vrhunskih ideala kojima su oni bili spremni da polože svoj život. I zato je naša dužnost da znamo pravu istinu o njima, a ne da svoje inhibicije, da ne kažem sad, da ne budem grub, ali da projektujemo naše mišljenje o samima sebi, da projektujemo na njih. To je ono što mi radimo, a ne shvatamo. Dakle, mi, omalovažavajući njih, mi u stvari prenosimo naše. Doduše i tu smo previše kritični, naša sredina nije toliko, ona čuva tu jednu plemenitost i dan danas ona može da se prepozna i to stranci primećuju. Ali hoću da kažem, to je važno i zato kažem sa tim, na primjer, crtačima ili tako, uvek im objašnjavam da je to važno, da je to naš posao, dakle, to su ti veliki viteški šlemovi, to su te čelenke ogromne, mi to znamo, to je moj posao, dakle, ja dajem svoj naučni integritet, rizikujem svaki put kad to tvrdim, jer svako može da me demantuje ako hoće, ako nađe neki. Međutim, mi imamo danas, raspolažemo podacima, evo, pomenimo samo, na primjer, iz Dubrovačkog arhiva, jedan iz 1333. godine, jedan od vitezova garde cara Dušana pod komandom viteza Palmana je, dolazeći u Srbiju, morao da založi svoju opremu kod trgovca jednog u Dubrovniku i kako bi došao do Srbije. Imamo dovoljno novca da dođe do Srbije. Kasnije, kad je vitez Palman, poslao ga je car Dušan da dođe u Dubrovnik i da pokupi tu opremu. Trgovačka priroda je takva da ona popisuje sve, tako da mi, zahvaljujući toj okolnosti, znamo da je taj vitez imao grudni oklop tipa korača, da je imao 3 šlema, dakle, tipa barbuta i veliki viteški šlem upravo sa cimerima, odnosno sa čelenkom. To je onaj ukras veliki koji krasi šlemove, na koji najpre pomislimo kada govorimo o srednjovekovom vitezu, dakle da imao prekrivač za konja, da imao sedla, dakle da se radilo o jednom teškom oklopniku koji imao najmoderniju opremu tog vremena u Evropi. Između ostalog, pomen tog tipa šlema barbute je jedan od inače najpopularnijeg, jednog od 3 najpopularnije, svakako tipova šlemova druge polovine 14. i početka
15. veka u čitavoj Evropi. Taj pomen je jedan od prvih uopšte u Evropi. Dakle, to govori ne samo to, mi imamo, zahvaljujući arhivskim podacima iz Venecijanskog arhiva, mi znamo da je Dušan uvozio ogromne količine upravo te vrhunske opreme viteške u Srbiju, dakle 1800 grudnih oklopa tipa korača. To su zaista ogromne verižne košulje, šlemove. Tačno, da. To su, i mi sad po imenima tih tipova znamo danas kako izgledaju ti delovi oklopa, znamo i po likovnim predstavama, između ostalog iz tog jednog ambijenta vlastele cara Dušana i koja je imala i svoje grbove, dakle heraldiku, su proistekli i grbovi porodica Brankovića, porodica Lazarevića, knez Lazar i onaj šlem sa volojskim rogovima koji mi znamo, on je proistekao iz tog jedne ikonografije viteške koja je ustanovljena u Srbiji u vreme cara Dušana. Recimo da je to bilo, eto, kad smo već krenuli tim putem afirmacije i da kažemo i to, dosta ilustrativan podatak, da upravo iz vremena Dušanove vladavine od 1331. do 1355. godine, da iz tog vremena, iz oko 1340. godine, potiče i najstariji grbovnik u Evropi poznat, to je takozvani ciriški grbovnik, to je jedna kolekcija grbova te vlastele plemstva iz Južnoalpske. Mi imamo tu sreću da viteštvo možemo da pratimo i kroz naše vladare. Jer naši vladari su bili vitezovi. Zanimljiv je podatak jedan o vitezu Francesku de Salomoneu, čiji je nadgrobni spomenik otkriven u katedrali u Trevizu u Italiji 1616. godine i zapisan srećom, jer je posle uništen i nestao, da se na njegovom grobu kaže da je 1305. godine ga raški vladar Uroš proglasio za viteza. Ako znamo da po pravilima viteštva viteza može da proglasi samo neko koji sam vitez, to nam posredno govori da je kralj Milutin, dakle o kome se radi, bio i imao viteško zvanje. Sparti u 19. veku, kad se glava najlakše gubila, dakle to je bilo jedno vreme stalnih vojnih okršaja i borbe za slobodu, cena te slobode, čojstvo stavio ispred junaštva. Dakle, to govori o toj dubokoj svesti, čojstvo ili čovečnost ili humanost, kako se danas popularnije kaže. To je i suština srednjevekovnog viteštva, dakle čovečnost. To je jedna kategorija koju prepoznaju svi ljudi, dakle ona je opšte ljudska kategorija, a ona je sadržana u tom jednom duhovnom nasleđu i hrišćanstva i uopšte čitave srednjevekovne Evrope. I uopšte te naše epske pesme sadrže jedan sistem vrednosti, jedan, recimo to, uputstvo, jedan putokaz za duhovni razvoj ličnosti. Naravno, tu imamo slojeve. Eto, primer je Marko Kraljević, on je jedan heroj bujne, herkulovske snage koji ore carske drumove, koji rasteruje Turke na buljuke. Dakle, tu nema mnogo toga delikatnog ili prefinjenog, ili tako kažem, neke posebne mudrosti, nije potrebno za to. I on je taj jedan sloj, arhajski sloj, to je taj sloj Ahila ili Herkula, tog junaka, bujne snage. Međutim, kao što je primetila jedan od vodećih intelektualaca 20. veka, Margaret Jursenar, taj junak, balkanski junak, taj heroj, koncept junaka, on ima upravo u sebi humanost i to jedno obeležje čovečnosti. On je i ratnik, istovremeno čovek u tom osmehu Kraljevića Marka, kako ga je ona prepoznala, a kako ga mi prepoznajemo možda lakše u tim moralnim porukama kao što je bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogriješiti dušu ili da sudi ni po babu ni po stričevima. To su opet poruke, opet je to obeleže koje naše kulture, to su vrhunske vrednosti zapravo, u tim rečima su sadržane vrhunske vrednosti srednjevekovne Evrope, a one su bile dostupne, čak niste morali biti ni pismeni. To je deo usmene tradicije i sa tim stvarima smo se i mi susretali u svom, ja lično i svakako svi mi, u svojoj najranijoj mladosti, u detinjstvu zapravo, i one su izražene na taj način, kao i svaka mudrost, najveća mudrost, one su jednostavne zapravo, ali ih treba prepoznati u toj šumi
poluistina ili neistina, koje su od uvek bile obeležje, dakle laž je od uvek bilo obeležje ljudske civilizacije, ali kažem, eto, to su neke odlike tog viteštva i tog junaka sa naših prostora. Kažem, ostao sam dužan, pa bi to sad da kažemo pre svega o Jeleni Lazarević i o tom Dušanovom zakoniku u članu 48, koji je čudesan, koji definiše da kada vlastelin umre, delove viteške opreme koje ostanu iza njega može da nasledi njegov sin. A ako nema sina, onda to nasleđuje njegova ćerka. I u Dušanov zakonik čak i kaže da ona može sa tim da raspolaže po svojoj volji. To je nešto što je nezamislivo za Evropu tog vremena. Naravno, slojevito je i sad i složeno je tumačiti čitavo srednjevekovno društvo, ali u svakom slučaju pokazuje da su u srednjevekovnoj Srbiji postojale žene koje su imale delove viteške opreme i da su imale pravo da to poseduju. A eto, kažem, Jelena Lazarević je jedna od tih žena, sticajem okolnosti sačuvan je njen testament u Dubrovačkom arhivu. Ja sam imao i tu čast i zadovoljstvo da vidim taj njen testament u Dubrovačkom arhivu, koji je pisan ćirilicom, iako je ona najveći deo svog života provela u latinskoj sredini, živeći, dakle, u Primorju najviše, 2 puta se udavala i u tom svom testamentu, ona sačinjena, mislim, 1443. godine, ona kaže da je ćerka kneza Lazara. Dakle, nije zaboravila to poreklo i to nasleđe koje je stekla još u svom detinjstvu na dvoru u Kruševcu. I tu ona, između ostalih, navodi da ima svitu koju poklanja, to je najvredniji predmet iz njene zaostavštine, recimo da je ona imala više hiljada zlatnika, zlatnih venecijanskih dukata, da imala zlatno posuđe, haljine raskošne, optočene ikone zlatom i tako dalje, mnoge vredne predmete, i ona to ostavlja različitim ličnostima i svoje okoline, između ostalog i svoje rođene sestri Oliveri. To je zanimljiv podatak koji pokazuje da je 1443. Olivera, koja je bila na Turskom dvoru posle Kosovske bitke i vratila se u Srbiju, bila živa tad i da je ona provodila te poslednje godine u društvu svoje sestre Jelene u Primorju. Kotorani, Dubrovčani su je rado primali. Ona je čak, Jelena je stupala u neke poslovne odnose sa poslovnim ljudima iz Bara i iz Kotora, što pokazuje da se ostvarila i na taj način, što je takođe neobično za srednji vek. Kažem, ta svita je upravo ona viteška svita koja se pominje u Dušanovom zakoniku, koja je obeležje viteza, i taj odevni predmet ona daje svom pripadniku, muškom pripadniku svoje porodice, što nam pokazuje da svakako se radi o delu muške nošnje, odnosno da je u pitanju viteška svita najvažnije obeležje viteštva u srednjevekovnoj Srbiji, koje se, kažem, pominje u Dušanovom zakoniku. I da kažem još za tu našu, da se vratim na tu našu vitešku tradiciju, da su mnogi ljudi iz naroda, evo meni je na primjer Milunka Savić čudesna, pišući ovu knjigu sam naišao na slike sa obeležavanja, mislim, 50 godina jubileja proboja Solunskog fronta, gde su se okupili generali, francuski, engleski, naravno to je jedan izuzetan događaj za čitavu istoriju Evrope. I ta žena naša izuzetna se pojavila u Srpskoj narodnoj nošnji. I gledajući te fotografije, vi vidite, dobro, to su već i ljudi u godinama, oni su, ali s kojim divljenjem i poštovanjem oni gledaju nju. I to nije čudno. I u njenom držanju se vidi da ona zna i da je svesna da je zaista ona realno i stvarno ostvarenje viteštva. Dakle, iz jednog patriotizma i ljubavi sa kojom je ona došla kao dobrovoljac u srpsku vojsku i učestvovala i u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu, ranjavana i prošla Solunski, dakle, prelaz preko Albanije i tako dalje, Solunski front, sve ono najteže, ona pokazuje, dakle, to je jedno pravo, istinsko, ona je dosegla smisao viteštva
i to je ono čega je ona bila svesna i čega su ljudi njenog vremena bili svesni, nije čudo što su je odlikovali. Pa evo i sad, eto koji su to, bio je predsednik te velike države, ne dolazi često predsednik Francuske u Srbiju ili u bilo koju državu našeg regiona, i šta je uradio? On je tražio da poseti i oda počast grobu Milunke Savić. Dakle, to su one vrhunske civilizacijske vrednosti koje ostaju uostalom iza nas, iza našeg vremena i koje ljudi umeju da prepoznaju. Kažem, takvi primeri pokazuju svu raskoš i širinu naše viteške tradicije koju imamo i koja se, kažem, razvijela. To nije nešto ni Bogom dano, to je nešto što je proisteklo iz jedne ratničke tradicije, iz te neke sudbinske naše vezanosti za granicu, za vojsku, za stradanja u ostalom, jer narodi koji žive na granici, pogotovo u granici svetova, a ne samo država, i granici religija, kod njih u ogromnoj količini strada civilno stanovništvo. I samim tim civilno stanovništvo onda dobija, svi članovi, pošto stradamo svi, onda svi dobijamo pravo da budemo ratnici i da se borimo za svoj život i opstanak. I iz tog jednog ideje je proistekla i jedna otvorenost i predodređenost za viteštvo. To viteštvo se razvijalo kroz hrišćanstvo i hrišćansku tradiciju i, kažem, ono je dobilo svoje ostvarenje kroz te primere. Malo kad smo stigli do Lazarevića i do Jelene Lazarevića, ćerke kneza Lazara, pa ne možemo u kontekstu visokog viteštva i visokih viteških vrednosti da ne pomenjamo i njenog brata Stefana Lazarevića, koji je proslavio taj viteški red zmaja. Malo pojašnjenje o tome, dosta se priča o tome. Naš Đurać Branković, njegov sestrić, naš Smederevac, jeste do duši iz Vučitrna, nije bio vitez reda zmaja, ali imao drugi nadimak. Ima nadimak čovek sa 10 života. Nikako ga nisu mogli dokričiti. Pa evo da kažemo, to je zanimljiv motiv uopšte zmaja i viteški red zmaja. Evo da krenemo možda te neke faktografije. Viteški red zmaja, zvanično nauka veruje da je osnovan, dakle, 1408. godine, od strane ugarskog kralja Žigmunda Luksemburškog, tada jednog od najmoćnijih vladara Evrope, ali prvi među jednakima, među tim prvim vitezovima koji su navedeni u osnivačkoj povelji se nalazi Stefan Lazarević, što je neobično, jer se radi o vladaru jedne druge države, savezničke u tom trenutku, ali opet to je jedna čast koja do danas nema neko konačno objašnjenje. Ima neki pretpostavki, ali nema konačno objašnjenje. Recimo to da je, ja bih dodao da sam našao, naravno u našoj javnosti postoji razmišljanja da je viteški red zmaja postoji ranije u Srbiji. Međutim, nauka nema dokaze za to i onda je nauka onda i ne može da tvrdi nešto za što ne postoje dokazi. Međutim, zanimljiv je jedan detalj, nezabeležen, mislim, ne zapažen mislim, nije ovde istaknut u knjizi, a to je da se motiv zmaja pojavljuje na heraldičkoj kompoziciji, dakle ne na grbu, ali na delu heraldičke kompozicije kneza Lazara. U pitanju je ploča, jedna kameni reljef iz Hilandara, iz oko 1380. godine nastao, gde je grb kneza Lazara, to je kaciga sa volujskim rogovima, i u njenom podnožju se nalaze dva afrontirana, dakle ujedno sučeljena zmaja, što je jedna simbolička predstava. Dakle, oni nisu tu slučajno kao dekoracija, ali nisu i direktno deo grba, pa da možemo da tvrdimo da su deo simbolike porodice Lazarevića već tad, kakvi će biti svakako u vreme njegovog sina Stefana. Vuk Grgurević, dakle Vuk, sin Grgura Brankovića, jednog od sinova Đurđa Brankovića, je takođe imao u narodu Zmaj ognjeni Vuk naziv i to ima jedno epsko svojstvo. Meni je bilo jako zanimljivo da mi Srbi zapravo imamo poseban odnos prema motivu zmaja. Motiv zmaja je sam po sebi čudan, jer on se pojavljuje na različitim delovima naše planete, u Kini, u Južnoj Americi. Dakle, on je veoma rano stvoren u svesti ljudske zajednice, od uvek je, možemo reći, bio, ili je na neki neobičan način se pojavljuje
isto je vizualizovan, dakle kao jedan reptiloidni, recimo to tako, da ne kažemo baš reptil, ali zmioliki jedno čudovište koje bljuje vatru. Zanimljivo je, kažem, za našu tradiciju, za razliku od drugih gde je on negativan, u srpskoj tradiciji je zmaj pozitivan motiv. Dakle, zmajeviti junak on ima pozitivna svojstva, on štiti svoj narod i ima opet obeležja viteštva, ima karakter njegov je zaštitnički, on se žrtvuje za svoju zajednicu i bori se sa alama i aždajama, štiteći svoj narod i štiteći nejake zapravo u svom narodu. I imaju čak i, zanimljivo je, do te mere je materializovan taj motiv da se kaže da se njemu još kao detetu pojavljuju ta krila zmajevita koje može da primeti samo njegova majka najpre, a kasnije on izrasta u tog zmajevitog junaka i, kažem, Zmaj Ognjeni Vuk, koji je imao i titulu despota, inače u Sremu je imao svoju kupiniku, da imao svoj dvor, jedan izuzetna ličnost, jedan pravi heroj, ratnik, stvarno imponuje, to je ratnik hrabar, sposoban, čudesno sposoban. Ne zaboravimo, radi se o najvećem ratištu Evrope. Podunavlje je i Posavina, ovi naši predeli, ta granica evropskog hrišćanstva i Turske imperije, tada najmoćnije vojne sile na evropskom tlu, čije će napadi biti zaustavljeni tek mnogo kasnije pred bedemima Beča. Pa najbolji ratnici na tom najtežem frontu su bili Srbi. To je nešto što često zaboravljamo. Ima jedna Bertrandon de la Brocquière, jedan francuski putopisac koji 1433. godine prošao našim predelima. On u jednom momentu pita, tad je Beograd opet došao u ruke Ugara i pita, pa u najopasnijem delu utvrđenja su Srbi. I on pita, kaže, dolaze najamnici iz Nemačke i pita zašto dovodite najamnike da ovde stražare, zašto nemate svoje ratnike? I Ugari mu odgovaraju da se ugarski ratnici plaše Turaka. Dakle, da ne mogu, kad postave ugarske ratnike, oni će pobeći odatle. A Srbima ne veruje. Ne veruje zato što su šizmatici. Dakle, Srbi se ne plaše, iako su preživeli mnogo više, svakako, nego Mađari od Turaka. Srbi se ne plaše Turaka, a za razliku od Mađara, i ima drugih posrednih primjera, na primjer, meni je žao, to ostaje jedan dug, da husari, ti slavni ratnici koji su proslavljeni u Poljskoj i tako dalje, možda najlepši vitezovi ratnici uopšte evropske tradicije, oni imaju ona krila, orlovska ogromna, mislim, neobjašnjivo, nisu praktična uopšte u borbi, a to je, mislim, inspiracija od svetih ratnika, ili Sveti Mihajlo, ratnik, predvodnik nebeskih vojski, je predstavljan upravo u to vreme 15. 16. veka na našim ikonama sa tim krilima, ali uopšte motiv husara danas je, u našoj sredini nije to prepoznato, ali u Poljskoj, na primjer, jeste, ima podataka u Ugarskoj. To su naši ratnici koji su ratovali u Ugarskoj, Jakšići, Vuk Grgurević, Branković je jedan od tih. Dakle, on je ratnik koji je predvodio svoje odrede, ratujući za hrišćane na ovim našim predelima. Sve s namerom da vas pitamo što više, a da ne udavimo ni vas, ni publiku. Dolazimo nekako i do kraja. Željko, mišli. Da, pa evo možda, spomenuli smo sve, možda za kraj nekako se nameće pitanje ko bi po vama danas odgovarao opisu jednog srpskog viteza, da li je to možda, recimo Novak Đoković, koga svi možda volimo, ili je to svako od nas jedan običan čovek koji se bori za svoju porodicu, a pritom ne kršeći neki viteški kodeks. Da, pa dobro, meni je, ja kažem, ja sam samo teoretičar, vidite šta, nisam, ja ne mogu da sad nekog procenjujem ili proglašavam da jeste ili nije, ali u pravu ste, to je potraga za tim viteškim osobinama, mi živimo, uvek veličamo ta prošla vremena, međutim, vitezovi su uvek bili retki, zato su bili cenjeni, zato što su bili te viteške osobine.
Tako da to danas je naravno u tom užem smislu. Viteštvo je, recimo to, ono je vezano za danas. Viteški redovi, na primjer, oni koji su nastali u Svetoj zemlji, kao što su hospitalci, dobrotemplari su uništeni, ali postoje danas neki viteški redovi koji pokušavaju da njegove tradicije naslede, ili, na primjer, Tevtonci, to je etnički nemački red, ali je opstao, mislim, do danas. Ti viteški redovi koji su nastali u Svetoj zemlji u 12. veku, a znači u toj tradiciji evropskog viteštva, oni su danas, nisu vojne organizacije, nego su humanitarne organizacije. Između ostalog, to je i Milunka Savić bila, ona je bila, u ratu je bila neustrašiva ratnica, a u miru je bila neverovatan humanista, iako to je radila na jednom privatnom nivou, prosto ona je bila u nemilosti vlasti i tako dalje, ali radila je zato što je to tako osjećala, pa je mnoge usvajala, imala je 3 usvojene dece, pored jedne svoje ćerke, i imala je preko 30 dece u to teška vremena i glad i ostalog, koje je pomagala finansijski da bi se školovala i da bi izašla na pravi put. Dakle, i današnji viteški redovi, kad pogledate naravno kad stavite na stranu ovaj folklor koji je jedan tužan pseudoelitizam, koji se nama danas servira kao neki savremeni viteški redovi, a dolaze zapravo kao neke ekspoziture sa zapada, ili odakle li već, kada to ostavimo po strani, ovi neki malo autentičniji, koji baštine tu neku autentičnu tradiciju, su humanitarne organizacije. Pa bi ta humanost bi možda bila opet to neko čojstvo, bi bila suština viteštva, da se ne odaljavamo od tih reči suštinskih, ja kažem, lakonskih reči, spartanskih reči Marka Miljanova, u par reči kaže suštinu. Dakle, to bi bilo i svakako to, ja mislim, ako je meni dozvoljeno, a nije mi dozvoljeno, ali opet jeste naša potreba i bavim se time dugo, i moje lično mišljenje jeste da je viteštvo zapravo, da su to te neke male i velike bitke koje svi mi vodimo u našim životima, plemenitosti, najpre u porodici prema svojim najbližima, kao što je, na primjer, i roditeljstvo i tako dalje, ali sve te, kažem, to čovečnost tu koju pokušavamo da osvojimo ili ispoljimo u našim svakodnevnim životima, to je možda nešto što bi bilo, što je meni, na primjer, ovako, meni najviše imponuje kod drugih ljudi. Marko, hvala vam u svakom slučaju. Evo možda završna reč direktor Tvrđave da kaže, ja se iskreno nadam, vidimo se u septembru, jer tako bilo je najave, pa eto, prilike da ponovo dođete do Smedereva. Pa malo smo, ja se nadam da se čujemo, ispunili smo običanje da nećemo duže od sat vremena, ali malo ćemo preveriti Marka, malo ćemo i ostati ovde na druženju, pozivam i sve vas da se malo viteški onako počastimo. Ja sam pitao Marka, su postali debeli vitezovi, kaže, pa jeste, bilo je, vidimo takve oklope, bili su malo neki tako puni oklopi, ne zamerite zbog toga. Sva što sam naučio iz ove knjige, zaista je preporučujem svima, može da se nađe u biblioteci, javno preduzeće je odnalo Smederevska Tvrđava je odnalo par primjeraka u Smederevsku biblioteku, može da se nađe u našoj suvenirnici na glavnom gradskom trgu. Neće Marko zameriti na ovoj šali, ja ću svoj primjerak, pošto nisam dano više primjeraka, ostaviti ovde. Nije neka knjiga koju niko ne ukrade, Marko. Tako da okrenut ćemo leđa, pa ko bude brži, njegova je. Da malo tako. Sad ne znam, verujem da Marko ima strpljenja, upoznali ste ga kao divnog sagovornika, da odgovara na vaše pitanja, ali ja predlažem da to bude u ofu, uz malo druženja. Marko, hvala vam mnogo. Hvala vama. Hvala. Hvala vama.